Egaya ummata amantii biraa sina ga'uudhaamsi keenya du'aa dhukkuba gadda gammachuufis wal geenya ollamni har'a keenya nuti simbeenya waan barbaadden tamanuun mirga amantii keenya daa'ira hallittiin jedhe quraanni keenya amantii namaa tokko nu darbe rabbiin keenya rasuulan nu barsiisan haala waliin jireenya isaan toluu fakkeenya nageenya irratti bu'u ومولاه ربي تنموتني درى يا ربي رسول ربي وان انتاني الرب سمي يا ربي أتنا ما تمسيتان وتمسي يا ربي نمفتني يا ربي نلي نمفتني يا ربي نتمسي يا ربي ببي فأنا ما تمسيت يا ربي أردي فأنا من كنت يا ربي ممن كان نراك يا ربي وان غاري نرجسي يا ربي يا الله اللهم أرنا فيه أجاب بقدرتك يا الله اللهم اضرب الظالمين بالظالمين يا الله وأكرنا من بين أيديهم سالمين غانمين يا الله اللهم شدد شملهم يا الله اللهم فرق جمعهم يا الله اللهم كرب ديارهم يا الله اللهم يتم أطفالهم يا الله اللهم مزقهم كما مزقوا صفوفنا يا الله اللهم يتم أطفالهم يا الله اللهم زلزلهم من تحت أقدامهم يا الله في كل مكان يا الله في كل مكان يا الله اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم في كل مكان يا الله اللهم اضرب الظالمين بالظالمين يا الله وأكرنا من بين أيديهم سالمين غانمين يا الله اللهم يا مجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم يا مجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم يا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم يا الله اهزمهم يا الله وانصرنا عليهم يا الله وانصرنا عليهم يا الله ولا تنصرهم علينا يا الله قرن نقبت يا ربي قرن نقبت يا ربي نوتمسي يا ربي إسان الرنوتمسي يا ربي إسان الرنوتمسي يا ربي قل نقول يا رب نمردس يا رب متاع نقبتيس يا رب قلنا نقبت يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله كان أمتك إن مسلمة هنجر في نيتا ويتكان جرتاني جرة جرتو هنجر ميتي قاتن دوني زايرا ميتي سجرتا نتي أما الليتني إيران كمنا جد ميتي أبويا كان في نور شهيد مارتي مال دلي مال يا أبو ربي والجي تامتي ما سيابا أيو قبض ربي والجي يا أبو ديم ربي والجي دلقا غاري دلقت إرتي إجان كم نسونا كي دلي دبر قدار رسول ربي عليه الصلاة والسلام جارتي وفي أجير دبر جارتي وفي أجير سبر أبو رواية أبي داود كيست رسول ربي الرفسيكي دوغ مجناني سين بالدين جنان والله قطو كيسا قد كاهي قطو غراكيس فسمع النبي عليه الصلاة رسول ربي دقه إنو أجيسي أنا أجيسي إلما ببريد الراقبة يسين اللي بريد غروسي كيستي ديد يا رسول ربي دوغ كمو ديد يا رسول ربي جناني عليه الصلاة والسلام إيسا جيرتان جاتشو بربادة كناب إن شاء الله سينسي ساميش وقتين هدوب بطور ورمي كاجي قولي هدوب بطور شيخ يا أستاذ شيخ أروبي بارك الله فيك رب بركة سنة قدوم dhuguma waan isin dubbattan kana de dura illee haasofneerra dhugatti viidiyoo asii እኛን ይሳደባሉ በሩቃ ሳየኋቸው ሄዱ ተከተሉት በተራ የመቱት እጁን ገነጠሉ ግዙፉን አባጃል ከፈረስ ላይ ጣሉት ሕይወቱ ባትወጣም ግን አዳክሞታሉ ነቢዩ ወዳሉ ሮጡ ተሽቀዳድመው ወሕደው ላ ሸሪከ ለሁ መጨረሻው ይህ ነው ያ ሙጅሪሙ ክስረት ያንቀን አዱኛ ፊቷን አዞረችበት ጅስሙ ተቆራርጦ ብርሃን ጨልሞበት ኢብኑል መስዑድ ጭንቅላቱን ቆረጡለት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ሰዓት በአላህ መልእክተኛ የነቢዩ ጠላት በሙእሚኖቹ ላይ ያደረሰው መዓት እውነትም አባጃል የማህየሞች አባት እሱ ነው ሱመያን ወቅቶ የገደላት የሸሂዶች አውራ ያማርን እናት ለእስላም መስዋዕት የጀመረችውን ወህደው ላ ሸሪከ ለሁ ላላ ተከወላ ኦኬ ክሰንጅሞ ጎቴ ተፈታን ጀቹ ኢንማ ጅጅረት ነሙ ወጥን ተፍሲሳን ያ guys jabada moyu qaba Samsung kitaati ajaiba kan irraa eegaluu qabna
Tuma warri baay'ee hunduu fakkeenya kana horata. Guys. Dura taabii nu barbaachifti taab godha. Waluma cinaa deemaa jira baay'ee waliin caallu. Akkana laa waan bareedaa jechaa jiran ummanni jaalate. Ummanni jaalate kana. Walaa ummanni jaalate. Ya. Yalla jabaadha. Jara na jabaadha taab godha waan dandeettan godha. Thank you. Mana kana warri Ustaaz Hamza jala jirtan wanno godha ishismo. Follow na tolcha. Jamaan isaanii hundi follow na godha. Warri nama jirtan illee follow godha. Follow godha. Waggaa guutuu asirra jirra akkuma dhibba galuu dadhabuun kenna maal jechuudha. Abshir galatoma. Follow tolchaa ijoollee teenya. Taabtaabis baay'ee ta'a. Waan kana uummata keenya barsiisuu qabna irratti oofuu qabna jara keenya. Sheekh Kamaalis 100 guutaa jiran. 100 guutaa. Yeah. Thank you, galatoma. Thank you, galatomi. Shakir galatomi. Okay, game na kon spirit challenging qabu. Rumata kamarattu speed challenging qabu. Aga amma wal kita jirra wada barre Nasir madde sheeda fergi jen qabdu jan. Kalas kitati keessan galle aga sheyni le kitati keessan galle tabne macaan kon spirit challenge ni qaba jara taab goda ana mootisa. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abshirna fergita yeni nalga. Taab goda. Wanni nu kana goonu unuma warra galii warra geemara gurguddaa kana bifa kanaan guyyarra waltumaa ayyee maal qaxxaamame itaata tokko Sheekh Kamal 7 beellama naaseen nama arraba si jala barreesse laal na lage sagaleen ol khaaftee fi akkan dubbanne 7 yoo arrabni san isin aarselle suutuma buloo godha caljaa inuman dubbatina kun kitaata khiyana ganaa fayyam ayyee rakkoo mitinalle achumaan irraa baraayo ni fudhadha abadan la wanni na gootu ati nama barru arraba si barreessaa miti laali akka nama nagariniitti us ayye 7 yoo ammoo khana 7 khana keessatti sakandii hunda live ati seentu si jalaan jira kuba qaban ayye yoo ati 7 kana keessatti beellama kana irraa diide leenca lama darbita kuni shartiidha yoo anu jitti koo leenca argaddu ni arkat abshir je la ma kuni keiri mashallah irra jalisen ofsaayin baradha irra khalas laal arraba sinjani mi gama jalatti dubbiste fi maqaattiin godin namasan cal ayye amma sirra yoo bae lakkoofsa yaat gideta kanar kabaat irra naatartani itti deddeebeen dubbise jechuudha. Ta'umaan qabu lakkina maarkaani baati yoo irraanfataan goote sanumaa rakkoon qabu ammoo yaalii godha arraba fadhaa jiru
waan fokkotaa fedhe siinaa jiru laaliituma buloo godhe. Wanni kun maali beektaa waan biraati miti hadiisuma waliin beeknu san. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Okay, صح. Akkasuma godhi raahaa godhe inshallah bilbila keenyaa ergisiifin dawwala. Ni haasofnaa. Daruuriidha isin dubbisuun fedha. Ay. Thank you. Galatoon. Geema bareedaa taphanna. Ulfaadha. Galatooma yeroo birallee waliin taphanna. Ay, habibi. Daaraa wal dibuu hin qabne, kaamtuu wal dubbisiisuu hin qabne, namni nurraa baree. Naanni keenya waan akkanaati abbaay. Namni nurraayyuu baree waan akkanaa wal qaxxaa, namni nama laalaa waa taphataa. Geema keenya, laashee kamal geema keenya ka duraanii geemanaa fi Mansuur faa wajji taphachuu turre keessatti maal wal qaxxa'u turre beektaa Mansuur Jamaal. Miskiina hangana nyaachifta yoon si injifadhe atis hangana nyaachifta. Waan akkanaa goota sadaqa akkanaa goota waan akkasitti wal qaxxa'u turre. Amma geemni deemee badee. Dhugaa. Eetiti alaadhaan achi garagalii ol ka'ii gattaa shaawara seenii waan fokkottu tana fidan malee nuti geema keenya duraan hoflumaa fi waluma kofalchiisuuf taphachuu turre. Khayrumatti dalaguuf taphachuu turre. Ammallee inshallah ni deebifna geema keenya. Yeroo qabna akkanatti dhufnee namni gara keessan jirus namni gara kee jirullee waa walirraa laala ergaa babbareeda waan namni irraa borbarata.